To se uvijek meni dogodi. Na početku je sve savršeno. Zgodan je, pametan, duhovit. I onda shvatim da mljacka dok jede. Žvače ko ljama. Mislim, nisam ni ja s dvora, ali ipak. Možda te upalim radio dok jedemo. Neki metal. Možda shvati. Korenje. 100 put sam joj rekao da ne jede u autu. I ona opet izvadi lisnato sa sirom. I sve mi namrvi. Mislim, nije do mrvica, nego do te mrlje na sjedištu. Nije velika, ali je masna. I sutra opet isto. Osim ako joj kažem da je debela i da treba jesti jabuke. Da, to je to. To ću upaliti.